Hocam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة طه وياسين. جماعة المسلمين ميره مانگله حالا هاي سايدمه بينيا следбеникја дини ислам ескере те искажина захвала карши амаро яратчија Аллах џелле шану кова и екутно девелта господари створители тароса. Захвала башо свако лачипарта и шукарипа со денгја трујаламенде. Машкарленде о најважно о хидајети и упута ко сиратул мустаким. И захвала искажинаја салделеске. Овсио господари исто конгорота и западенко. Овтано владари таросудно диве. Амен леске ресијам, јек диве саре, ки лесте кова ираме. Инша Аллах, те овел късмети хем насипи, ко диве ке дака иранамен ки лесте, те иранамен чиста, безо кусуира, тај гюнахи. Салавати хем селами те овел амаре мангле пейгамбереске Хазрети Мухаммед Мустафа алейхи селам еске. Со девел бирингјале машкарадемеске речаве те овело последно пейгамбери со ка хавлярел Аллах ескери порака машкар адемеске речаве. Леске хулярдило о Кур'ан азимушан о најнево шеријати со девел задужинела адемеске речавен. Амен сар следбеникја Hazreti Muhammed eskere sallallahu aleyhi ve sellem eskere inşallah nikad tena odstapina taro slediba Allah eskoro kanuni o šerijati. Sarsođanena Anglija amende baro islamsko празднико leskoro fazileti Бут важно, лескоро бари пеиствагер. Бут важно. О Курбан Байрам диве кеда Аллах џелле шануху аменге со насијам
коачилуко, тенгя, те андаракот хан јек ибадети, хем белки кадоджара, хаджиенгери да дереджако се вапи, жртву индор курбани ко Аллах е скоранав. Па себе писамен пашаргамен која кава бахтало исламе скоро празнико, осетингем потреба сар романи исламско школа, те дискутирина ки тема курбани, лескери историја, оле скоро фазилети, лескоро духовно важност, тај димензија. Тумен цар те улава од джандипе тародини ислам, тешај амаре праля тај пења верникја, дајален мотивација, ко чини бе курбане скоро. Ерат мансартане некого ученикија таре романи исламско школа, со беше на тергионат пали камера. Па пред те почвина кодерси тумендар сар аскейра Хазрети Пейгамбер ескере алейхиссалам родава те улавен олайф акава дерси ко тумаре профилија ко пораке ко месенџер те тагиринен анава тешај девле скоро чачи па тересел джисва кој ек me paņēja počminava Bismillahirrahmanirrahim bakirava tumen hizmeti kerindor Bismillah ulaven odersi. Şükür lisin. Elhamdülillah. Sarva kerge makana ko početok taro dersi. Sar soalem čista jaka je dunjaja. Bizo günahja. Bizo kusura. Tešaj do resaja ohali te iranamen da ko amaro gospodari čista, temizi. Jeke muslimaneskeri dova, želba, hem najbari sreća sjakaja. Soskamen sarine bizo grevja bijanjovaja. Pazinen, akate isijek greška haljoiba, taro пура некустика со ленде акава грешка халјоиба куѓа таро христијање. Наследимо грево. Наследимо грево. О грево наследингемле таро адемием хава. Фамен грешна бијангјоваја. Јо. Куллу мевлудин јуладу лал фатратул ислам. Свако јек нево чаво со бијангјола чисто ко фатрати исламе скоро ко мир. Бизо гревја си имаме бијангјола. На наслединаја о гревја. Амен бизо гревија, сар мелеиќа бијангјове. Ама и дова со јамари, а гјаралим Аллах естар. Инна лиллаху ва инна илейхи раджиун. Таро Аллах сиен ко Аллах кајранен тумен. Амен аваја таро Аллах чиста. Хем и дова, тај желба, и мисија е ке муслиманескери, која кава круго таро патешествие. Дик Аллах естар аваја ко Аллах иранен. Амен акава и е круго таро се или сулуко, духовно патување. Старт, хем крај. Но со првобитна состојба. Екаѓа и цел, и желба си, чисто и глидан, односно чисто авејатаро Аллах, чисто те ирането которо господари. Акана сародова и возможно амен чисто те ирана амен ко амаро господари. Но дискусија си пучиба, реторичко пучиба, тешајте права и тема. Куваја ки тема агана. Амен кераја ко свако чекори белким да е кусури карчи амаро господари, да е гюнахи кераја. Дали ја кенцар кади како харами ки зина, ко забрани мотан. Дали амаро фикири кана сочинел пе ки дисави желба. Дали амаре вастака керен да е гюнахи, дали амаре прекана сочинен пе кој е гюнахи. Дали амаро вило кана сочинел пе кој е дунјалко скоро мелалипа.
саркусури, дали амари чип какеро гюнахи, дали амаре кана какерен гюнахи, свако органи силе по гюнахи. Канен горо гюнахи те шуне гибет, пример. Некој нека скоро лафи керела, ту деја кан на кереа лафи, ама само шунеа. Кават си канен горо гюнахи. Чибјакоро и си гюнахи, туте керео гибет и јадате хова ифтирате чиве. Чибјакоро гюнахи. Амен постојано мелараја амари душа. Гюнахенгере мелалипаја. И амен, таро моменти пубертетеско. Булук амен вакераја кој ислам леске. Веќе амен де пишине напео се вапјата ја гюнахи. И тегани белким прво дром омелајќија почминен на те пишинен ко тефтерите бележинен амаре гревја. Аллаху алем ковај амаро прво гюнахи бележимо. Таро моменти булуко скоро ке да леле и дозвола Аллах естар те вакерем ја отака нашај те гейнен лескере кусуја. Амен почмингем веќе темеля рамен. Джиав дисутно диве свакодневно да е ке гюнахеја свесно или несвесно. Сијам ко контакт хем мелараја амари духовно чистота. Тега ни амен со валјаните кера, со десингјапе амен царке да веќе мелараја амен. Те на сметинена обади аври нешто. Со јакава. Паркираме сме добро. Добре, да, што парчем паркираме. Амен. Allah Teala dengamen, zadružingamen ibadetensar. Sarsoi o namazi, sarsoi o zikiri, o čitiba Kurani, ake hađiloko, akana ibadeti sar činiba kurbani, sasjakala ibadetja, kolencar amen, чистинаја, амари духовно мел е гюнахендар. Те нас метинела нешто? Што говорам? Калама вазели? Родена? Опарки, родена некас. Маша. Къде валяни итна помощ. Ейсе. Те да пажне амаре дерсеске. Значи, узал од ова со амен мелараја амаро калби, Cemaati Müslümin günahs kere melalipaya Allah Teala dengamen ibadetja te andarakotan hem ola blagotvorno delujne na upral amende taj amen odole ibadetensar i duhovno mel čistinajeva. Пример, намазескија кана давама годи од ова хадиси шерифи амаро пегамбери салаллаху алейхи ве селем спорединела o namazi jeke lenjaja, jeke rekaja, pa sova kerga ja strabenge, soka penen tumen te jek len nakela anglo udar, angli avlin jeke manušestar, pa od ova insani ko od ova ki odija len, ki odija reka, panč drom ko dive nangjola,
кod ova insani, ko leskoro bedeni melka ovelli, melka čolli. O ashabija vakirge našti ya Resulallah. Panjdrum koynan gyola kileste mel našti ovela. Eke agari o primere namazeja da vakirge o peygamberi aleyhisselam. Panç vaktiya namazi koy kıldinela u prileste günahengeri mel načola. Znači, saro namazi blagotvorno delujnela upravo overniko su andarela kotan akava ibadeti. Canena isi asafke hadisya Kur'an-ı Kerim'eske o kalbi astarela pasi pa te čitingjape Kur'ani, o Kur'ani odova pasi čistinelale. Според индорпе о калби, тајле скоро духовно мелалипе, контакт. Гюнахенцар, па читиндор о Курани, сар ковлела о калби, сар о калби, чистинелапе, тари духовно меле гюнахендар. Читива Курани сар ибадети, еке агар резултиринела у фаловернико. После исјамен зикиреске, нали, о пегамбери алейхиссалату веселам вакерге свакој бути сила четка со полиринела, со чистинела. Калбескери четка со чистинела о калби си о зикруллахи шериф. Па исто агар ке да джаја ко Бейтуллах, ко Аллах ескоро кер зијарети текера, хаджилуко текера, ја да умра текера, сар ибадети ко танте андарале, Аллах Теаля со ветинеламеге, опрост ветинеламеге. Таро günahja, grevja, greške hem kusujra. Znači o ibadetja e manuše čistine nale. Kjagar o kurbani da e manuše čistine lale dari duhovno mel. Sova kerge o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem peçiyake. Hazreti Fatima ke. Kerge fuzolto kurbani ey Fatima. Ane nisavi sumnja ke da kačine. Ja da kačinel petoro kurbani. Panda orat naperela kipuf, već Rabbul Alemin, to gospodario Allah Đelešanuhu, a fikerela tire kerde kusujra, tire günahja. Znači o kurbani da, sar ibadeti ku islam, emanoše čistine lale, tari duhovno mel e günahendar. Onda o lafi amenava ajata rodevel čista i nada je ke muslimaneskeri si čisto tiranelpe ko prvo gospodari, tani panli ko ibadetja. O ibadetja tane vesile, o ibadetja tane sredstvo, te doresat džiodija duhovno čistota, te šajt ko amarot devel tiranamen čista. Pa akala ibadetja su i propišime ko šerijati Ahmedije, ko Hazreti Muhammed skoro šerijati, ki suština ne sa, ki služba, ki glavno cilj taj uspeh e muslimaneskeri, bizo günahja te iranelpe ko piro gospodari. Pa amen inşallah. Kısmeti Allah estar. Akava da berş, akava ibadeti te andarale kotan, te čina amare kurbanja, ja da te da vekaleti nekoj te činel ko amaro anaf amare kurbanja, čači paske akava ibadeti uzal udova so pašarela amen ko amaro gospodari, hem tanoki služba, baš je amari najvažno cel, te ida namen čista, te obrati namen čista ko amaro stvoritelji. Te si ima kate više sa spremnost ulavgemo dersija, te šajakana te počminaki amari tema kurbani. Počmindor istorijsko aspekt estar. Kanate diklemi istorija čavanen o kurbani Котрин тана ки историја исламескери си кавгјола појавинелапе.
Прво дикајале ко вакти Хазрети Адемески алейхиссалату вассалам, Адемески речаве o Abil tay Kabil ola kerge yek kurbani karşı Allah subhanehu ve teala. Sar resle ola džiko kurbani opšto i penđado svako berš povtorinaja amen kijakaja tema šukarite cana. Amaridai Hazreti Havva aleyhisselam ke da çola sine dovogende amareda desta Hazreti Adem esta kovogi piravela sine murš taj čaj bliznakja. Rabbul Alemin Allah Teala zabraningat elenpe pentaj prav tarojek istovogi ama dozvolinga te vkrstinelpe i prvo generacija te mešinelpe duito generacija ja čavencar ama o Kabili zalubingape kipiri bliznačka pentarovogi pa mangla ola tevenčinella peske Hazreti Adem aleyhisselamla dozvolinga vakerindor odija çay perela abileske Kabili na šunga kava peki o nefsi keda kako rakerele manuše diken džikaj kanellaka po želbe o strast džikaj šaj anela je manuše amen na keraja salde istorija lafi amen keraja lafi jek sporedba tari manušeskeri priroda te ov muklape kova staj nefseski so lea desinela save promene džikokova stepen taro koroliba šajre sela jek insani te opuštingape ko strastja, ko slastja akale dunja jake. O Kabili od ova kerga. Dozvolinga pe nefseske od ova. Načivga pe nefse ko dizginja. Nefseskere dizginja si šerijat Allah'e skoro kanuni. O zakonja je devleske. O principja so of čivgalen. Kedamen od stapinaja tar Allah'e skere principja. Kabilija ka ova. Akaya slučka so andinajala kitema kurban. Amen na kerajala fisalde istorija. Jezda istorijsko aspekte analizirinaja o kurbani, ama amen valjanite dika hem amareda postapke. Amen da šajte ova Kabilija kivaver situacija kote so amaro kalbio do te panlemle sarčvori. Mangaya nešto so Allaheskere kanunja načela taj principje od ova amenge zabranjinela. Odija situacija šaj amen korakerela amen dži odija deređa pa te kergova Kabilija. Kabil mangela pepenja. Pepenja tarovogi pe bliznačka. Allah Teala, odnosno Hazreti Adem aleyhisselam da nas učinila, najde denje kurbani Allah eskete dikente uverinen tumen. Allah Teala sarka odlučinila kale situacijake, kaske kaperela kaja pen. Belki modija pen sine pošužida. Od ova da hova gaj Kabile. Ama od ova je iskušenije, kušuži pa. Kislatkoća ko lezeti pašlola hem nefse skoro uživanje. Od te je rizik. Od te pašlola da i zagonetka taro sledno korolipa. Hem hataje taro domino efekt. Jek hataja so legarela tuki duito ki trito em ki štarto em džiko džehennem. Odoleske taro hataje kokova momenti kao svestinetу тега ни иклове мук чинаво до те игра. Дали од ова као вел Кабилескери ситуација ки џувли или ки коцка ко комари
или ко алкохол, ко ти са во вавер порок, ке да си свесно више кај домино ефект, огюнахија циденато само више кипири гравитација, па шаренато ти јак джеhennem мескери. Код ова моменти чина, код ова моменти иклево доле играта, цидето тародова суно, па го дола пранге, овно успеињате пагел пе пранге очабили. Него дозволиња мукляпеки гравитација е гюнах ескери. Адем алейхиссалам со шукарва кери. Аке дикено Аллах да Теала сарка постави. Ден курбања Аллах ескери со луѓене, каскоро курбања Аллах Теала ка прифатне, лескери, ака ја пошуши чај лескери некога. Сардадоро соба вертева кера. Абил сине сточари, Кабил сине земјоделцо, па свако јек джено, оленда, солдоендар, кергја курбани тар од ова мали, тар од ова богатство со синеле. Кава си факти. O abili denga hayvani, o kabili denga jito, seno, kurban. Solea kergi utio dova. Ama akate jek nešto нежно, суптилно пашлјола кија каја тема. Со валјани амено шунавале, со шунаја кавадерси, текуваки од ја суштина те рака. Ке да јек шукари пекереја, Андралдан то калби, валјаните овел чисто, правдо, исполнимо, девлескере мангипаја, аджикериндор лескоро задоволство. Па оабили, ке да машкаро бакре бирингја по курбани, ов бирингја онај баро, онај лачо, онај зорадо, онај шужо, пердо девлескере мангипаја, наслонимо, опоро дживдо возвишимо левел Аллах джелешано. Пердо сине лескоро воги, лескоро калби од ова мангалата. Одоле желбаја, леля е бакре. Ние теа те жртвуинал. Окјабили, аке королило акале гюнах естер. Ов, лескоро калбе агјарда сине мелјардило. Таро забраниме желбе. И веќе од ова на муклялете размислинел слободно. Си неко притисок е нефсескере желбенда. Па од ова притисок оле на муклялете размислинел, ем те опуштинел пет ко од ова шукарипе девлеа. Овки стрес ко паника. Ем од ова да синеле дар. Ковило. Дар тар иднина. Јалкова бершна бијанела и пув. Ме сар поне одори канакав. Авдивеа мен сар вакере. Абе акана каваляните чинав курбани. Ама сар канакав кабен сметке белким и сима давачке акате валяните иранав одотете панда во букја. Сличности ја си. И кодеива пи жртва, таросено, ов бирингја нешто со наврединела буд, а јар да кажал курбани, акава одевел ни хала, ни пиела, леске акава натребела, битно и курбани. Само профилно, аке те вакирал пе курбани чингју меда. Затено Аллах на хала на пиела, со леске акава валяни. Акава и само јек обавеза. Аке само ритуалите андаракот хан, а и суштина те нашава.
о духовност те нашава, о мир, о спокој ки душа, ко моменти ке да андареа ко тано од ова ибадети. Од ова запоставињале о кјабили, а состав, тари духовно мел, со вечле скоро калби меларѓа, пе си не тело притисок одоле, нефсескере желбендар и више оле скоро фикири на функциониринела сарсоваљани, на перцепиринела овуќа, на нела шуже заклучокја. Тумен шајте дикен тумаре тетка, белкија кана те како, белкија кана шуне одерси те прале, белкија кана шуне индор одерси халовеа те дадескере постапке. На само е ќабиле. Боče не тели тело притисок е нефсескере желбендар на нена шуже одлуке ко по живото. Ема авдиве бершенцар платинена, пе пропустија, пе грешке, со англедер деш биш тријанда берш. Керге е кусури, па авдиве аменда платинаја ленгере грешке белке. Со ковакти ола на срединге дисаве ситуација, ја да на ангеш уже одлуке, ја да одлуке денгелен тело притисок, нефсескере, ја да ѓунах, таримел е ѓунахестар, со лепинѓа пеко калби. И о ќабили, дела јек, агар не валјашно тева кера јек некорисно сено жито, емо со луѓена од ова приложинге е девлески теганина, си не од ова течинелпе, него си не жртва паленица, управдан тари семаја, тари хаваја, перела јек јак, одија јак, каскоро хајваника ваздел, јада каскоро курбаника лел, од ова и прифатимо е девлеста, хем ола кеда приложинге пе жртве, и јак ресля тари хаваја, директно ко курбанико бакро е аби лескоро, курбани ваздиња. Јакана наштива кераја па лескоро ваздиња себе писо леске припадиња и пошужипен. Него резултати си себе писо акава богобојазливо пе калбеа чисто ние теа обратиња пе коподевел, а акава синеле погрешно резултатија со синетело притисок нефсескере желбендар хем ѓунахескере мелали пастар. Од ова влијајња хем колескоро ниети. Па катар заклучинаја, манушкет кавакрил мани сима чисто душа еда, мани сима чисто ниети. Од ова на изразинела пе само лафенцар, него чисто ниети си, ке да насијан тело притисок е нефсескоро, хем тело притисок ѓунахескере мелали пастар. Кетка ослободинето, тега ни тоа неа шужо карари одолескета, ке да амен анаја ибадети котхан лаја абдеци. И холите фрдамет. Опари па духовно те фрдамет. Соске амен лаја огусуле. Саодола негативна енергија, од ова острујење ко бедени со иси, шајте влијајнелко амаре заклучок. Дикена кана е примера, кана е канглик кала. Лен е канглик. Накаве наѓа кобала, ништо на керела, ама кеткат посминете мор, јада кивуна, мор, нак е канглика јака на таробала, ваздела обала. Јада чиф харики хартија колил, об ваздела олил. Соске, електрицитет. Али таро триење. Резултати таро триење појавилела пе електрицитет. Иака на манушке да пе нефсеја ко шехвети далнина лаке джунупи овела, ја да пирела аври свакодневно дисаве букенца со амен јакенца на дикајален гајбици аменге, од ола буќа, ола аменцари силен контакт сар примеро назари, јакендар лендо. Од ова да исто делујнела управо мануш сар електрицитет, од ја туѓо негативно енергија, са одола влијајне на упри аменде, и аменда
привлечина ја дисаве уке. Белки му довада и ектаро се бепи, сарамен привлечина ја е джинен према амен. Таро електрицитет ко бедени, соске константно си им ко контакт дисаве букенцар со амен на дикаелен. Ака е квантно физика бавинела бе акалеа, па тереслја и квантно физика ко дисаве научна податокја ки днина амен каджана офазилети абдезеско рема гусулеско. Одолеске о исто канглик чивла кана копани, чивла ко бала на цидела више бала. И исто канглик со моргјанла, со ваздела похари обала таро електрицитет, чивла копани, руминеа лакоро електрицитет. Ака на пало гусули, пало джуну плукотеле гусули соскеи, о истои. Тари ситуација теле абдези о истои, о резултати. И амен ке далаја, лочоваја, соскева кере, со шукар локилум абдезестар, јада, еј сарпани, ништо на небе, јек нангилум, јек локилум, соске очаве нангера, еле нема олав шукар паш совена одма. Нефсе скере желбе, сијек електрицитет, квантно физика. Амаре лошна желбе, плања, обуча со ополинена амен, ѓунахескери мел, саодова и терет которопико. Одолеске ко Аллахескоро керке да куве, абдези леиндор, рахатладинеа, гусули леиндор, од ова електрицитет и тудар дуирареа. Аке о ибадетја, сарандарена пекотан, акаја ситуација окјабили, директно куѓа те андарел век ибадети, али лескери ментално структура на синеки дереджа подготвими те поставинел пепе јарачијаске сарсоваљани покорно муъмини. И сокерја, денѓа лошна одлуке, лошна одлуке сокерге уле себепи те на прифатинел пелескоро курбан. И акано овна ставиндја домино ефект ѓунахи легарела ко по вавер ѓунахи ем побаро ѓунахи. Ѓунахи узо ѓунахи, хатаја узи хатаја, кусури упро кусури, холјанѓа пе пралеске, соске лескоро курбани си прифатимо, вакергја пе пралеске ме тут акана као мударавто. Улокатили пе пралескоро. Ушти го мударѓата е абиле. Прале мударѓа. Окороли пе котарало. Ака на това германге и тема, и дискусија. Те оветело притисок е нефсески. Те оветело притисок калбескере ѓунахенге. Саве резултатија ки иднина аджи керенато. Кергјовеа ќе били несвесни. Аканату халјовеа созначинела отесало. Те чистинето, те прочистинето, те овесвесно, те духовно дереджаке кај араклеовеа кој екстадиум таро калбескоро на свалипе. Това е фатално ситуација. Прво дром, значи, о курбани историски дикајале ко Хазрети Адем алейхиселам ескоро вакти, о абили ем кјабили кергео курбања, хем буд шукар со опишингем, ленгери ментално состојба ко моменти таро жртвување. Јек сар си неле искрено ниети, ем соју искрено ниети, ем сар мануш припреминела пекодова искрено ниети, психофизичките кувекото и бадети свесно по контакте девлеа, ем од ова е кјаби лескоро курбани лескоро и бадети со си не само форма, јек ритуали, тело притисок е нефсескоро, ем тело ментално склоп калбескере мелали пастар. А савко мануш прастала тајса ки џума.
Амен вакерея, дико кабили джалате кылдинел. А сосан. Кобор кабили авдиве тајса джумаке капрастан. Аленгоро ментално склоп на неослободимотаро терет хем притисок е невсестар, тај духовно мелали пастар. А прастала курбаните керел. Само ек ритуалите ана. Амен сова ке гемо која джума да ките кија си не амен джума ке дерси. Мате ана амари ситуација о курбани теменинале датаја. И дата теменина курбанеја. Сар, одовајта на акава. Амен чинаја си не ек вакти хедрлезеске курбања. Херделези сар пенаја. Башо гюргјорна. Тега ни чинаја си не амаре бакре. Авдиве кувгем ко ислам hem lelem kurban bayramı skoro kurbani ederlezi skoro cidingem kisrana. Ama tena iklul kay samamen meningem idat. Taro ederlezi kuvgem ko bayrami. Nego tesine kurbani kurban bayrameske tu valjani te ove svesno so momentalno tu kere. Te nađanea soske i o kurbani. Сар ваљани психофизички туте ове спремно те курбанески. То ментално склоп сар те овел ко моменти акале и бадете скоро. Те наđанео фазилети и духовно вредност курбанеске. Соске чинелапе. Со и суштина е курбанески. Соске одевела мен да родела акале хајване те жртвуина коле скоро ана. Акала прашања те на расчистињанти годи. Tu samo meningјани дата, наместо кој дрлези ко бајрами, дата менingјан, ама ту на променingјан. То фикири, то халјоиба, то сваќање на променingјан. А чинан, тега ни да на джанглјан со јакава бакро, авди веда на джанеа соске јакава бакро чинан. Ту менingјано, дате алај, ту на менingјан. Али намли, соске вакергјум тена ова сародола со менingјео дате. Тега ни о бакре наводно пираве, намерно пираве на песине, те дикен кобор баро, чало ми фрдела песине кој дрлези, кој најбаро побаро бакро чинела. Авдиве, курбан байрам веќе чина е дрлезескена, али о исто иси ко Фейсбук слаб амаре бакреја слики најамен, еке мо бакро спремно курбанеске. Одолкабули. Соске одолкабули, тепене, девле Фейсбук си. Аре, циркузија си имамен, валлахи билле. Иакана, ту рекламиринеа о барипете курбанескор. Дике и машалла те, дик са баре шингајсиле, дик со и крупно кај кинганле, машалла. Ана бам, куве. Не иде така. Велки некој со нанеле ловете чинел, попаше си Аллахеста, а Аллахеске него ту, акале сликајака. Ту гелјан ко кјабили. Само ритуали диклан, али то ментално склоп на не хазари, башо курбани, односно ту бе моврал, панда на сијанки дереджате чине курбани. Соске то фикири на не прочистимо, хем на не пердо неве джандипаја, од ова сахани хем мелало, хем од оте исламескери чорба нашти чиве. Од оте о кефсери на куѓа и ната на хеликро. Али немли? Амин кера лафи свако берш курбанома, тароваве распекти, сенјор. На повторинаја амен. Амен андинаја традиционална ем пуране ситуација, али не ви перспектива, дик таро психолошко аспекти кувгем сарваляни ек ментално склопте овел упрало мумини ко моменти ке да андарела акава ибадети котхан. Јака овела били, јака овело кјабили. О кјабили дикля само и форма емо ритуали, ама реда дикена о бакроте чинен. Али или ми ем джандипа спознаја, сокерела, соске и задушимо акава.
Со ресела ко девел. О девел вакерела манге на ресела ни орат, ни омас, ни постекија. Манде ресела о богобојазливост, а сарамен кандара о богобојазливост. Одовај Андре калбескоро амели на керела певастенца. Фале макава курбани си пално те савуфе. Калбескоро амели. Нема шанси ек шеријатско пропис Кур'ан естар теновел пално те савуфескере аспект естар. Нема шанс. Кај си ек захиро до те си хем ек батин. Нашти постојнила батин те нанеле захир. А кава си каиде дефиниција кој имат те савуф. Allah Teala terakel, amen, tari sostoiba, o kurbani to velame ge salde yek rituali, hem tena penjara, o fazileti kurban estar. Isi pani amat şop ne kova. Kæger. Dui to kana kote dikaya o kurbani ki historia islameskeri İbrahim Aleyhisselam. Ole dumutan çavena sinele Murşa evladya nanele Manglatera duynape evladya Allah Teala dengale yek haberi kayko velde Murşa o da al keda vaker ya keda şunga ka haberi tarradas vaker aman ya Rabbi kurbani kotorodrom ne kovel akava da Allah Teala dolingale sar nezir zavetuaj. A kad te pazi na amen da so vetina amen, but seriozno situacija si te vetine tu ku islam, sa su i vetimo mora te andarele kotan farzisi. Te vakere yek dive manglum te postinav, ti çip te vakere te pletkonel pem te vakere pe yek masek, to niyeti sine yek dive ama ti çip vakere yek masek greşingen. Yek masek siyan borçluya. Ya prema vakeri Ja Katar Ibrahim estar lela pe akava dokaz. Ova ke yaman moça akava çavu kurbani kotorodrom ama kurbani kotorodrom Allah çaçe darodin gale. Prekalo suno. O suno si vahiye peygamberenge. Hem amenge da vahiy si o suno. Peygamberi aleyhisselam sova kerga mecava mansar barabar o nubuveti o peygamberlik o da cava. Ama tu menge mukela pe yek kotortar o peygamberlik o mubeşşera o Rahmani sunet arodevel. Muslimani valjani te veruju ne oko sunet. A na te odbacine. I Ibrahim aleyhisselam ko suno dikela Allah Teala naso činelale, sar činela pevlale. Yek ušti bataro suno terlejmo pevlade sobut mangja tu i čurik te čiveleske ki men to but paro ko želodniko muka kastegina opetoke jo da agar terlejmo uštivo subhanallah vakerga o benkli mangela te darakero uzu vakerga istiaze anga rodinga zaštita kodevel ama osune povtorine nape duito, treto. Ibrahim aleyhisselam halolaka jakaya situacija si Allah esta. I valjanja kana pečavete žrtvujno. Uravelale, spreminelale, oštrinela pičurik. Medikamen samo agar vakeraja, ama čim kiti koža empatija. Našti zamisli. Tevler. Tu našti je kani je čukel tečinele. Buyur. Sprem našti. Sar te evlade. Soja kava imani akana diken Hazreti İbrahim esta. İmani soy koji İbrahim aleyhisselam. Pečave valjane tečinele. Alo, to je moj evladi, saro dovarat. Od tatorat ketka prskinil komu parma, kome sarka ostinil. Ja da como mui. Ja sarka dikav sar tinanela od ova čavo edva ilela vozduha me ja Rabbi ale rodin ja ne dava.
Дикја, емпатија валја. Аллаху екбер, о Аллах Теала те надела за искушение. Ali İbrahim Aleyhisselam vakir eyvallah. Kada? Bilan prenesinela pe o çavoda kova imani sinela. İromni da leskeri. I Hacera savo imani sinela. Bis protiv. Na, na. Bilan o şeytani da alo te hoavel ne nodo. Leske da isi koazilo koje şeytane te marele barenca. Точно кодола тана коте ови клилое са искушение те перавеле пишмани кај легареа те чаве после е хаджераке да и клило да легарела ле те чинеле и хаджера tevekkülü kerga koda Allah te rodinge va kerga mora te andara keda e chaveski kalga mendilite pandel leskere yakya saramene bakreso pandaya leskere yakya Вахи директно немаш од Аллах за тоа. се принесува дека на сон е виде. Преку сон. Сон е вахи кај пегамбер. И пандела е чавескере якя, о чавда вакерела модатма пандеме якя екваш курбани на мангалатеджа. Соске екваш курбани па таридар те на дика вират демек. Те на пагелмо калби пандеаме якя. На мук спремно ме теджав коморо господари. И ми ја карела маме кажа. И лела, и чурик чивја кокрло дланг, и чурик начинела. А оштрингја. Значи, акатеакана Аллах е скоро сафати. Ваздингја о сафати чиниба. Тари чурик. Исто кергјалиски кијак, фрдинге Ибраиме кијак, о сафати тетарел, цидингјале Аллах. И як синеали на таргја Ибраиме о сафати Аллах Теала ле скоро лескери сила си Аллах еске сојудо. Ништо. Джелешан. И чавена чинела ли чурик, пренесинела. Кувела по бар. Е чурикаја билам хем искра, хем котортаро бар пагило да ворон зоралли чурик си не е моштро чурик, али чивела кокрло палем на чивнела. Палалдан мелейко хулела хем окочио бакро. Анела Кога Аллах Теала тутар си задоволно, е Ибрахим ки замена те чавеске, акава кочи, акава бакро чинле. Хем авдиве туке байрами нековел, празнико нековел. Соске локаргем тутар буд бари мука ем парипа. O bakro e abiles korosine so vazdingale Allah Teala hikmeteya dengale İbrahim Aleyhisselam eski. Kena kole vaktes ke ulo kısmeti te çal kurbali. Allah eskere hikmet ya na raspućena pem na preispitine na pem. Ovkerela li nešto i si mudrost hem ka velo vakti ket kadike ne sebe pa kaya buti sinagja. И акава курбани. Амен да се рачола, нели корома. Нели те нол си не обакро, качинела ме намаре. Качине си не чава. Ја, но стопо. Ја, субханаллах. Тега никој кога си не муслиман. Али ки суштина, амен дикаја сородинѓа одевел курбани е Ибраиместа. Канал тесавувско аспект и точка не сарва кергене и о исто дерсилика керава. О исто, али во вер аспекти. Скео сенјури ва керга и свако берш исто дерсилика керава. Наава керава, ачма, аз сегинат. Во вер аспекти.
Одевел Ибрахим естар чаче чавели родинга. İsmail'i rodinga hastečina. Дикен ки крајка, нешто ја веродевел, менинела ко последно моменти, обуќа менинга. Котан Исмаиле, деларе, кочи, бакро, курбани, тежа. Тесавувско аспект, јака вакана. Нали ти сура Кевсер, чин курбани. Тесавувско аспект и чин курбани си, свако јек мануш, ко по нефси, ко по калби, и силе нешто со највише мангела. Лен теналу лбирру хатта тунфику мимма тухиббун, ајети керимеси. Наресена о шукарипеан го девел. Джикоте на жртвуинена од ова со највише мангела. Аллах Теала е Ибраимеске сова керија. Те са уско аспекти керија. Пардон, мандејсима тефсири, таро Ибни Аджибе, те са уско аспекти. Ей Ибрахим, ту аври пагляно кипја. Аври тута пагляно кипја. Али китуте окипја на паглян. Ту пагляно статуе, али китуте о љубов према остворења. Па одовате ти ромни, то кер или то чаво. Ту англиманде ли качивеле? Англал мири мангин, миро, респект, олен ли приоритети каде? Олада и туке екипи, пречка, за те ове директно ко теухиди, мансар одолески Ибраим алейхиссалам дат етевхидескор. О баба етевхидескор. Аллах Теала соа керја. Дими пагляна вриалдан са окипја. Овака на рочкалија е Ибрахим, пак андралдан окипја. Илеске осунот, тат, демате чаве. Со највише манглане. Ку, кова кипи, локои авруне кипја те рушине. Али оширко китуте акана, ајде, воспоставино те вхиди. Те са уско аспекти. Пир, ајде, арак манге са ко тумач. Пирве дела те в Сирија, објасни, ајде акана. Дикеа, или ми нанеле крајо ова. Од джандипеси океани. Од дерси си исто, и перспектива мени наја вавер дерси клоба. O agol meninaya vaver tema vaver çane katumaçina. Avdimi odova kera yakat. Erat. Vaver aspekti kurba. Ey İbrahim tere kip yakana andraldan to çavo. Oysi i perda maşkarmande em tute. Side yakaya perda amenda. Parosin eleske ali gelote pagel. Keda uloviše spremno. Те чинели чури, ка Аллах Теала ач Ибраим ме хасна мангал, ме манглун ти мангин то тарто калбите и кале, наеча ме хасте бударе, никакада. На физичките будареле Ибраим, ту гелям буд подур тародова со очекуинава. Ме очекуингјум, те калбес тарти и калеле, односно приоритети те Аллахескете де, те господарескете де, моро емрико танте андаре, спремно жртва манге курбаните ове. А кана башото чаво каза мени нане бакреа, нане важно, аке о бакро чин коле скоро тан. Манге сине, андралдан таровилоте и калеле, е одоте туве чингјанле. Маневи, духовно чингјанле. Духовно курбане. Веќе овко покалби чингјале.
Царамен ке да кераја развод брак. Развод брак кереја тегани ке да джаја телео документија кај развод кергјан адвокатеја или развод брак кергјан ко моменти ке да ва кергјан акате на овелаем точка. Значи, о прво развод брак, а не але ко моменти е карареске, ти одлука. Стоп джиакате си не ме понадори туја на джава. Веќе ту развод кергјан, те кака наджана процедура, адвокатија, документија, папирологија. Ибраим алейхиселам да ко моменти ке да ангјао карари мем чинава кале чавеко Аллах е скоро анавдими ова гер родела, веќе о курвани локаволи. О шејтани да тари го диклило акале ситуацијата. Ништо нахалило. Ништо, бар кашачило. Со лове, чаве родингјао, чаве, чури као штринге, манда шашрдинге, меда гелум кировни, де гелум кочаво, де олепиш маните перавав, де меда тари рик дикава, со десинела пимашкаро девел Ибраими, чаве спреминате, меда акава нигде на диклюм, мед те врат зебур инджил Куран арши, лефи махфуз оку ингюм асав конешто, на диклюм ки крај кај иклило, те савув, аман. Одова диве без дингјао бенг да тако живот. Со него или ми дикля. Со школе формалитети си нели, ама те са на сине. О формално джан дипе, джан ля, ама од духовности е религија корона пенџарела си. Те пенџарел си не, покоринел пе си. Адемеске, сежда какерел си. Не и се дуито историско случај о курбани дикајале ко Ибраим алейхиселам, али дикаја вавер нешто. Дикен спореди на кана екјабиле. Екјабиле си неле ек притисок е нефсеста. Агер, од ова притисок коле скоро нефси, кора кергјале, емангјале ки ситуација те анел погрешна одлуке. Бинам му даргја печаве, пепрале. Кој Ибраим алейхиселам дикаја од девело до вародела те чинелпе. О притисок таро мангибе чаве скоро о нефси, те чинелем, те муке само о љубов Аллах. Дикаја ослободување од притисокот на нефсот. Курбан у време Ибраим алейхиселам. Вавер аспект. Онда амендер ке да родила пе курбани, кова курбани родила? Юнус Емре сова кергя İsmail'em hak yoluna canımı kurban eylerim. Çünkü bu can kurban imiş koçu kurbanı neylerim. İsmail isyon ko hak drumo movilo kurbani dava. Me movilo žrtvu ingjum e hayvanea kana sote kera. Diklenlik kola aspektiya Yunus Emre panlanem dengya serveringamenge kurban bayram. O kipja Andre ko kalbisi kurban bayram momentite ikalal te pagal. Anates likine tut kovor baro kurbanisi. Tu panda kipja çivya. Tu isprevrtinjano bayramlukото те кардаш. Леле, нане ту ходжа, нане ту муршиди, нане ту учители која каватева керелтуке, дали джанеја кај тасле ојаки чик. Нефсески. А кавале гарела туко чабиле скоро курбан. Немот ли кој шунела и силе учители баре. Джая, ало бати. Ја ви гебе? Ајде. Ајде, алейкум селам. Следи не но таро лайф кој? Коменти ли те насине? Јасно. Значи Муса амен дојде неа чилема менге, о сохбете амен кера ја менге, наставина ја ама република ја. Значи, ковакти Ибраим алейхиселам о курбани и силе цил, те чистинел е Ибраиме скоро вило таро мангипе дунјалачка мангипа. Дали кер, лове,
џувли, ровни, евлади, са одола и да не поје кипи духовно киаменде, одола статуе оширкја валяните пага, хемте да приоритети Аллах еске Зул Джелали Великрам, одола кипја Аллах Теала родингјате и калелен Ибрахим алейхиссалам и калгјален одолеске уло датете видескор машкарлесте емо Аллах Теала наачили перда обсар пагля аврио кипја кипесте да пагля об кипја кипесте денгја приоритети е Аллах еске Джелле Шано. Крајка ресаја трито историско курбаниси Хазрети Мухаммед ескоро курбани. Коакава шеријати. Акате пучле пейгамбере ја Расулаллах сој акава курбани со амен чинаја байрам јавела курбани чинаја не себе пакава Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap edela pe ashabenge ve kerindor akavasi amare dadeskeri İbrahimeskeri praksa. Amen İbrahimestar odova nasledinaya layale hem praktikuinayale andarayale kotan akavasi hadis şerif. Znači amen nastavinaja İbrahimeskoro sunneti ko šerijati Muhammedije ko dini Islam tečina kurbanja. Ali bizote džana Ibrahim aleyhisselameskeri suštinsko situacija kurbaneja, amen ka našti ovaja spremna te andara kotan Muhammedeskere šerijateskere kurbanestar o ibadeti kotan. Ibrahim aleyhisselam е курбанеја сикавѓа кај си ов спремно те жртвуинел по најмило. Односно, иранѓапе Андре кипесте хем од духовна кипија пагляле. Коама рода шеријати, родела пе амен де, коколин. Сујси амен порокја. Зависникјата родисаве гревја. Те иранаамен киаменде, одоле духовно джихадеа, те пага одола кипја саро Ибрахим алейхиссалам. Аменда. Хем те воспоставина, те владинел салде Аллах скромангипе. Пример, авдиве отернипе насочими си ки порнографија. Хем улла уле зависникија акале гревостар. Сар дрога си ленѓе. Наштите на керелодо. Потоа е ќе ми дрогада и дрогада си ек поро. О алкохол си ек поро. Пушиба цигаре ја да акава сарвај шиша си ек поро. Келиба комашине покерија ја да акала перела ко комариодо. Сакала си порокја ола уживинена коакава грева. Одоле гревоја парварена пидуша. На керенален рутински него зависникјај. Те на керге фалинела ленге нешто. Курбани си на само течина обакро. Него акала букја киаменде исто течина. Те ла ленге римен. Сакава сар кипија киаменде те пагале, хем те воспоставина, Аллах, субханаху ва та'ала, тај лескоро љубов киаменде. Те владинел, Аллах ескоро мангипе коамаро коли. Лескоро лафи, те владинел, хем коамаро нефси. Онда, очинива курбани си ек символика течина хем амаре нефсескере желве. Кој ислам. Те и саро пегамбери алейхиссалам акава курбани сова керга, акава курбани си Ибрахим естар, саров керга амен да кере, онда Ибрахим алейхиссалам кергале те пагел пекип ја андрал по љубов према почаво, со синевле перда машкарлесте хем одевел
Па о исто, амен валяните кера одија перда каро дуњалочко мангипа, те чинала, хем те ачова, Аллахеја, Джелешануху, бизо нисави препрека. Екана, те реслем ко тумачива тефсир таро суратул Кевсер, Allah Teala sarva kerga Suratul Kevser Inna a'tainaka al-Kawthar u prvo ajeti čači paske amen dengem tu but ili čači paske amen dengem tu o Kevser akate Kevser andine lape te pušnan Svako je ke muslimane baš o Kevser, opšto i penđardo, kaj si jek len, jek reka ko dženneti. Allah Teala je peygambereske vakirala, ey Muhammed, amen dengem tu o dialen Kevsereskeri, sar poklon tuke. Kava značaj sar prevod denale ko tumačiva inna ataynak al-Kawthar ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amen dengem tu o Kevseri ama ola fi Kawthar so avilataro lafi kethir kethere značinila butipa ej Muhammed amen dengem tu but dobro a sojdova na andinga samo vakerga čači paske amen dengem tu but ja kana so dengale Allah Teala te čitina. Bila makate čine je predanje, te šajte rakale, prenesinila pe o tefsiri Taro ibn Acibe vakirela ger prenesinila pe kao peygamberi aleyhisselam edevleske akava vakirga ya Rabbi Musa Ibrahime aleyhisselam kerganle halil teovel to dosti ki ilahiya da vakirge devleskoro dosti İbrahim halil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o davan dinela edevleske vakirela ya Rabbi Hazreti İbrahim'e kerganle halil teovel toru dosti Hazreti Musa aleyhisselame lelanle teovel toro sogovorniko kelamullah amange so dengen. Dik lenge so šukaripe dengen. Akale kerganle to dosti. Akale vaz dengenle ki dereca tevel to sogovorniko. Le Allah fi tekere bizo posredniko. Bizo melaiko. Mange so dengen ya Rabbi Muhammed aleyhisselam pučela. Tegani hulilo akava ayeti. Inna ataynakel kevfer. Čači paske Muhammed amen dengen to bud. Znači, dengem tu pobut lendar. Iako na soju odova pobut, akava Ibn Acibe ko po tefsiri, stranica
Шелу шоварде шуефта. Така на, о тефсири таро, мефатихул гайб, Фахрудин Рази, Лестер акате и као гюм дисаве податокја, со девел денгјале бут. Дека кана. Саво бутипа денгја Аллах Теала е пейгамбере. Елем нешрах леке садрек. Ајети акава, таро суре Инширах. Зарем амен торо калби направгам. Hem to vilo na proširinja. Allah Teala Hazreti Peygambereske ukazhinela ko fakti kai leskoro kalbisine pravdo do te čistimo, nurlandimo, ki leste vahi anga odova kalbisine pravdo te halol devleskeri vistina te spoznajnel Allah skoro čačipa Каја тикнили бутисине. Ебу Джехил, тајо мушрикја, ленгере калбија сине панле, одолеске ола на хавена, девлескери вистина. Али ей Мухаммед, амен торо калби, правјам, хем проширингјам, кергјам ле ек баро пространство, соске килесте амен вахи денгјам. Торо калби тари духовно мел, чистингјам, Туа кана хавеа девлескери објава. Ту и вистина халилан. Ту доживингјан откровение Аллах Теала од ова кевалески. Амен денгем ту бут. Акава харили си? Свако екли као веле правдо чистимо товдо калбија да проширимо. وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Hem amen na kergjam li tar topiko te la te vazda te lokjara svako jek pariba. Akaja pejgambersko misija, akava dejba vahi, akava lafi keriba Džebrailea, akava lafi keriba mansar, akava kontakt mansar, акаја спознаја, акава откровение. На локјарѓато ли таро парипе, акале дунјајатар со пиравгјан кете пике, акава нанели ек баро ниамети, баро благодет миро према туте. Амен денгем ту бут од ова келфер, назначинела само лен ко дженнети. Него Аллах Теала оле насочинела бле те си кавел со денгјале бут. Musa kergenle kelamullah, İbrahim'e kergenle halilullah, ya Rabbi mange so dengen Allah Teala o da cevap iler. Tu ke dengin bud inna ataynakel kevter. Çaçi paskan men dengem tu bud. So dengale deindor leske o vahiy kerindor le sahibi şeriat. Şeriat eskor sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kerindor le hatemen nebi peçatiye peygamberin. Kerindor le rahmeten lil alemin, rahmeti alemin. Harili yaka. Saka va pari pe tarte pike amin navaz dingemli vahye o vahiy tuke naloker gali. I uputa o hidayeti Allah estar. Harilisine ey Muhammed. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ey Muhammed, amen toro anav na bayrar gemli, na kergem tuli penjardo, na slavin gemli to anav, na kergemli to šunjardo, na vozvišin gemli amen toro anav.
Чачи паске да нали си одела ајет јако Кур'ан азимушан, свако јек пейгамбери джангля башо Хазрети Мухаммеде скоро авиба. Билам на денгја пеленге емисија таро пейгамберлуко, джике да насведочинге, кај те си не бичал до Мухаммед алейхиселам киленгери доба ола, таби као вен леске, ка слединен оле. Па, коанглуне китапја Хазрети Мухаммед алейхиселам ветингјале кај кавел, ем свако пейгамбери соало, синеле информација леске. Па денгја Аллах еске лафи кај ка поддржинелле. Ја лично, ја да пе уммете ка припреминенле, те ден пико е пейгамбер еске. Па ту панда на сијанси не бијамото ана вамен ваздингем, те врат зевур инджил, те ана вестар лафи керге. Па амен то анав на шунја кергемли, джиодија дереджа, Инна Аллаху ва мелаикетеху юсаллуна ален неби. Ей, Мухаммед. Чачи паске, о Аллах тајо мелаика, салавати анена е пейгамбереске. Ей, ту мен соверујнена, ту мен да анен салавати е пейгамбереске, е момен леске теслим. Салавати Аллахуме салли аля сейдина Мухаммед. O meleikata o Allah Teala slavinen o anave Muhammed Esfur aleyhisselam. Amen na vazdigemli to anaf, na aşargemli to anaf, na slavingamli to anaf, na şunyakergamli to anaf, akavana neli but, kefser, amen dengem tu but, inna atayna kel kevser, amen tu kesar dengem, nikaskena dengem vaker. Niye ke peygamber eske, so tu astargan tu İbrahim Halilullah, İbrahim Simo dosti, Musa si kelamullah. So yodo, amen dengem tu kefser, so bud dengem tu, nasamo ilen. Ilen da si yek tarodola butipaso tu ke me dengum, me akana genava tu ke so dengum, maşkarlende o kefser il sarlenda tu ke dengum. Ikakana skori jala Allah Teala. Posle isi elem yejidke yetimen fe'awa. Tu yetimina sijansineli, ti dajtu dat na lisartik nemule. Pa amen na bajrargem tuli, na araklem tuli taro šerja, taro bilačipa, taro ložni, taro nameštavke, taro atentatija. Akava dengem tu sar počest. ووجدك ضالا فهدى هم tu sijansine bunimo bizovahi na džaneja sine to dron. Ali dengem tu vahi hem nasočingem tu ko pravo drugo. Akavana neli bud baro pomošamaro prema tute. Ej Muhammed, Allah Teala akana počminila te genel e peygambereske so bud dengale, so yodova kepser. Savo buti pa dengale. ووجدك عائلا فأغنى توت ناركلم تولي چورولو hem barbali pena dengem tuli. Ja, kana onaj baro škari peso devali. Onaj baro. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Odevel kadeltu od ova sokamange, a tu zadovoljno kove. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Najbaro ajeti. Ej Muhammed, odevel kadeltu. Doborom bud kadeltu. Ama doborom bud ki krajka tu kove zadovoljno. Hem kao ove čalo, više na neni te rode. Ta rodova buti paso amen kadat. Isto sura Duha, panšto ajet jakava. Allah Teala vetinela je pejgambereski. Kadavtu, a tu kao ove čalo. Ama džanija od ova hadis šerif unsa nali isi ademeskiri jak ko bori bokali, ademeskiri čavengiri jak ko bori bokali.
Јек долината розлато те деленов кародел панде. Те деле од јада кародел панде. Адемескери јак, адемескери чавенгери јак началел. Кобор родеа добром повише. Магија. Кобор родеа добром повише магија. Али Аллах Теала џаниндор амари психолошко структура кај амен родиндор началеваја панда сим бокалете рода, Hazreti Peygambereske akaba haberi delale. Ole seufe yu'tike rabbuke feterda. Ей Мухаммед, одевели си ту нешто те делту. Ке дака делту, чачи паске каове чало им више најте родеда. Аке акава си одова бут ме денгюмту. Насијан свесно кобор бут денгюмту. Јакана акате со денгјапе ко мирачи. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kedare sela ko arši, telola te ikalil besandale. Allah Teala Hazreti Muhammed aleyhisselam eske vakirla so kere ya Muhammed. Ikalava me papučke, me sandale. Soske Musa ske vakirgan, ej Musa, ikal te sandale tusjan kojek mubarek od han kjekaja planina. Medale indor lestar primer ikalava medame sandale. Allah Teala ko hadis şerifa kar vakirlas. Tu Musa nasija. Muk čestano e aršeske te papučke te gazine. Te sandale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakirullah me kubcum kodu vatan. Allah Teala pučnama sumangeja ej Muhammed mandar. Ko vakti miračeski. Sumangeja mandar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem penela kodva momentu jek šudripe kokolino se dingjum. Hem rodingjum Ya Rabbi o grešnik yatarmo ümmeti na mangavate janko cehennem. Tutar rodava izini te dema şefaatul uzma. Sojakava onaj baro šefaati. Ko sudno dive te dema dozvola, te ovav posredniko mire sledbenikonge so grešingeki i dunjaja. So perdile kusuira, hem grevija. Miro hatari tena tharele. Miro hatari tena kuven ko cehennem. Miro hatari pravlenge cenneteskere udara. Mangava te ovav zastapniko šefaatçija mire ümmeteske. Odavar odava. Allah Teala kodva momenti Hazreti Muhammedeske vakirelar. Sodikeja kanai Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dela cevap. Subhanallah. Dikava baro okeani. Baro more, baro pani. Dik shukar ko pani sodikeja. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap edilen vakirla. Ye kaş isi sartikno ostrovajem je kaš isi. Dik šukar ko granke e kaš testar so isi. Ja Rabbi je čavka dikava. Dik šukar i čavka ko muj so i kerela. Ja Rabbi, ki čavka ko muj, je kotor čik isi. Allah Teala kana fučela. Odija čik te peli, ko akava okeani kamuti nelli opani. Subhanallah, našti, opani si bud bistro.
Одоја котор чик, таромује чавкатар, нашти меляре лакава пани, нашти мутинела опани. Еј Мухаммед, акава океани, акава море си моро милост. Окаш си од дунјалыко, и чавка си то уммети, и чик колакоро клуно, колакоро муј, ленгере гюнахја. Ленгере кусуира теперен ко моро милост, нашти мутинена опани, акале океане скоро, одолеске да мо милост на кабја ми казна. Туалян комирачи ек шака пувли роде амандар. Соске пувјатар си ем керне. Туалян акате пувли роде амандар. Джи комирачи реслян пувјагели. Денгюм туке о шефати. И замислине нов комирачи джала, соске и дукавдо, сова керкелеске и нешани еке хуелептер. Тут на нету чаве и Мухаммед, хем торо поколение, торо сои, као вел чинавде со ескоро сијан соске муршај владија на нету, то сои на некоите наследине. Одија дук, растажингјаем дукјав, гаја буте Расуле алейхи салату васалам. Аллах Теала леле комирачи те расположинило вило пейгамбереско. Али, ке да одевелва кергја сородеа, овко танте родел мурше влади, саро Ибраима, дикакана и разлика Ибраиме, спореди ни ситуација. Ибраима алейхиселам влади, али Мухаммед алейхиселам веќе од ова курбани чака кате чингале. Каси бја пе уммете магле, о шефати магле. Allah Teala bak ya. Lekada dimi şaka puv ya kereslana kate. Ale leo şaka puv dengüm. Hem o şefaat ya kate dela. Ole sevfe yuatike rabbuke feterda. Tu karo demandar nešto, a me doborom bud kadavtu so kao ve čaloda više najte rodeda. Kao kere dovoljno sine. А кава и одговор да дали лескери дај како велко джехеннем. Дали лескоро дат како велко джехеннем. Дали лескоро како вел о Азрети Али скоро дат Ебу Талиб дали како велко джехеннем. А кава ајти о муфесирија денале сар доказ кај о Аллах Теала вакерга мека дафту а тука ове чало. Демек шефати ленге да какере Саудола сова керена кај кафирија да не увредине на пегамбере. Хем негиринена на пенџарена о барипе, хем о фазилетија кале аетеско. Мека дафтува тука обечало. Сашајо пегамберите уживинел ко дженнети хуриенца, дженнете скоро јемишием хајба, ко дженнете скоро пространство те уживинел ко рахатлыкја, а лескери дај табдола јегмиле скоро дат. Уидинел, али? Доборум жаловитно пегамбери и сијамен. Аллах Теала сарва керела ко сурату Кеф. Еј Мухаммед зарем ка запрепастинету жалин доре неверникон со наверојнена. Дика Аллах Теала билам приметингја, Хазрети пегамберескери психологија кај више дестабилизиринила петаро сакълмако према кафирија кај ка табловен со наслединена и вистина. Добором је ковло пегамбери со одевел андинилале ко Куран Рауф тај Рахим си о пегамбери. Жаловитно хем буд самилосно пегамбери денгем туме. Од ова пегамбери акале са фатенцар андимо ко Куран азимушан. Зарем туке манге шефаатит какерел. Родителен линар најете куртарина. Аллах Теала одолеске да вакерга мека дафту тука овечало. Сока дафту кадике. И од ова диве комирачи Аллах Теала Хазрети пегамбереске со дела о шефаати. Онда инна атајна кел кеуфер тумачинаел. Сују кефсери. Шефаати. Акана превединаја ваверчане овајти. Еј Мухаммед, чачи паске амен денгјам тоа шефаати.
izini dengam tu şefaatesi. I sova kirala fesalli li rabbike venar. Odoleske kana kıldin namazım çin kurbani sar zahvala so dengam tu te çarave. Ja ver aspekti Kevser. Amen dengem tu bud. Maškarsao blagodetja. So devil dengja je pejgambereske. Najbaro blagodet si o Kur'ana zimuš. Onda o Kur'ani si o Kevseri. Amen dengem tu bud. So, o Kur'ani, ovi bud. Amen Kur'ani dengem tu. E onda akava Kur'ani so dendilo je pejgambereske sar Kevser bud. Na ne samo leske, nego svako pripadnikoske ko islam dendilo o Kevseri. O Kur'ani dendilo amenge sarpani Kevseri. O vahisi je Kevseri. O vahisi od ova Kevsere skoro padi. Amen, agale vahjeja ibni Ađibeva kerela ko po tefsiri, tesavufsko aspekti, penela Kevser tano te tove te ne valjaš na želbe. To fikirite tove tarimel. To kalbite tove tarimel. Odovaju Kevseri dendoko Kur'ani. Джикоте на Русија ко Кевсери на штичинеа то курбан. Со скевакела инна тајна кел Кевсер, амен денгем то Кевсери. Опани Куране скоро. Чистинту. После ту сар захвала со чистинганту, колдин о байрам намазием чин сар захвала курбани. Со скете насијан чисто, наштикуве ако и балет. Тоа ако немал кјаб. А? Кјабл тоа ако немал. Немал кјабел, ако кјабели насинеле. На чистингјабе. Таро фикири, тари духовно меле, ја. Кана, соске на неми маса чисто. Соске дик перјумна, дик, Дуррул Менсур, Джелалуддин Ес-Сујути, дик, Акате, Рази, дик, Байрактар Байраклы, дик, Ибни Аджибе, pripremingen hem ederseske krajoda na nete anate gelem sateo. Wallahi vakera. Krajona nete gelem te sitnina. Trin štar dersja po 2-3 satja kajtle. Amare publika Amare cemaate valani ti informirin. Alen kurban bayram eske. Na samo maçinen tumare tırnakya. Nema veze Ebu Hanife mezhep maçinen tumare tırnakya. Te planiringen te çinen kurbani maşişinen tumen. O ma temili ka ikeren soy tumen sar. Ko Ebu Hanife mezhep asafko nešto na ne. I čistota si prioriteti amende. Et tuhur šetrul iman. И чистота си е кваш имани. И храмескере харамија, забране, на важинена, манушенге со мангена, течинен, текерен, ибадети курбане скоро. Ко Ебу Ханифа скоро фик агар. Амен сим Ханефие, тумен син Ханефие, амен сикловајар Ханефи мезхеб. Ама окова вакерге акава вакерге амен, одова на интересинела амен мешиве хемибе месепја. Одова е јавела таро джехалети, таро биджандипе, таро неписменост, таро неукост. Ленгоро проблеми си одова, као свестиненпе, палем вакерава, кавенко амаро, крај. Неаелва вердром. Амаро си Ебу Ханифе, и чистота си. Хем и целсите разјаснина, дик никој не иклило дерсите да. Sebi romani islamsko škola. Doborom vakti ađi kergum manda nasi nema sabar. Aj vakerava ti iklon nekoj te tikav dali ki iklon te den dersja. Nikoj ne iklola, samo kurbanja rodena tu mendar. Pa te osvesti namen be džemat. Te cenina i škola i medresa. Romani islamsko škola lakoro vrednost te cenina. Dik kola aspektja ili mestar kobor tefsirendar aberi informacije lena. Te pošto i namen.
Те захвали на амен Аллах еске джелешано со денгамин ги акава да кефсерис. Опани кефсерис тардик. Значи, инна атайнаке л-кеуфер, амен денгемту кефсери сарлен, амен денгемту вахи сарпани, амен денгемту буд шукари пекото хаяти, амен денгемту хидаети, амен араклемту чоролопад, барба кергемту, амен араклемту теретимо пари пая пало кергемту, амен диклемто калби па проширингемле, амен денгемту саакала шукари па, саакала си кефсер бути па, ки крајка сој да те роде, кадавту, а тука ове чало, акава и бутем, кава ке и со бут денгама одевел, ке акава и кефсе. Акана са денгюмту ли е Мухамед, ајде акана кълдин то намази, сар захвала Аллах еске, хем чин о курбани, те ове захвална Аллах еске. И акана, соске амен чинај, акава си е пегамбер еске, леске денге акава бутипе. Ама соске амен чинај, е пейгамбереске коваста. Амен сар уммети на денгали, амен теслими акана. Па амен навалянили те ова захвална акана со одевел денгја шефаати прекало пейгамбери аменге. Акана кој мангела те доресело о шефаати, качинел курбани. Онда о услов джико шефаати накелатаро курбани. Одолеске да чинаја курбани, те си кавака и си уммети Мухаммед алейхиселам, хем кандидатија баш олескоро шефаати, сар гюнахкјари уммети. Егер чинаја калеске да курбани. Фесалли ли раббике ванхар. Кълдин намази, кълдин байрам намази. O Hanefiye penena. Akatara me Nikalaya vacip si o bayram namazı. Venhar tayçin kurbani, akatari kalaya vacip yo kurbani. Fesalli li rabbike venhar. Kıldin namazı hem çin kurbani. Sova kerge o peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme Fatima ke, miçay Fatima, terge fuzalto kurbani, ја распреминту акале ибадетеске, нане нисави сумња, ке да чинела пе курбани, ко прво рад со кајклол, панда ки пувна перела, веќе Аллах Теала, тутар огюнаја косела. Соске амен чинаја о курбани, сар ко почеток едерсеске вакергем, чистинаја амен акале ибадетеа, алем чиста ко таро девел, затеиран амен комаро господари чиста, чинаја. Bila mu ashabia vakerge sui si amen hayriya kale kurbanestar ya Resulallah. Amen ulavaya olmaz va verenge. Komşiyenge, familya ke me çorolenge. Amen su hayri si amen kurbanestar Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem so vakerge. Svako baltari vuna isitumen pojek ejiri, pojek nagrada, pojek sevap. Taro Kurban skoro hayvani. Svako bal jedinačno piravela pojek eđiri, pojek nagrada, pojek sevapi mu'mineske koji zadužingjape akava beršte činel kurbani. Ko Allah skoro ona. Ake su isi amen hayri. Bilam jek slabo predanje isi, ali ki tema fazileti Джаизи сите раскажинале. Пренесинила пе кај пегамбери саллаллаху алейхи ве селлем вакергја, чинен тумаре курбања, чачи паске ола каовен тумаре буракја, тајсако судно диве, ки пурт сарат. Нали си амен пурт мости сарат, посани тарибал, поштро тари сабја као. Telilate si o cehennemi, karşı si o cenneti. 3 mile berşa penela pe kudisave rivayetja, upri mila berşa, agar mila berşa, natele tehule mila berşa si odija purt, tenake o kojarik prema o cenneti. Ama amare kurbanja, odote angli purt kaoven, burakja, canena o burakja,
Ола кај дикена во хоризонти, јек секунда одма одори ресена. Па буд сигате, канака и пурт срат одоле бураконцар, односно амаре чинде курбанецар. Одолеске свако курбани, као вел, тај са, иншалла, бурако англи пурт срат. Bilam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga o sudno dibe o kurbanja kaven barabar šingencar, barabar postekijaja, barabar peprencar te svedočinen hem šefaati te keren emanušeske sarverniko kaj čingja kurbani sar ibadeti kodeva. Свако ибадети со керајале, као вел којек начин шефаат чија аменге ко судно диве, одолеске пралален, курбања со дониринген ки романи исламско школа, иншаллах, одевелте дел, кабулите овен, прифатимете овен, бурак јако судно дивете овен. Билам одола праля со исилен нијети, те бичален курбања, слободно, шајте бичален пе курбања, ки романи исламско школа, нека контактирене на менцер. А одола сока чинен, мате рекламиринен пе курбања ко Фейсбук. Хем таро едепи, на нешукар, кетка улава курбања, те сликина е родителен. Акеме акаленге денгюм, акале кереске денгюм, филанеске денгюм, е чоролен те чивелен ко јавност, јеке которе масеске, на не угледно, на не таро едепи, и садака пошукар сите делпе тајно, ма споделинен од ова ко јавност, омуја е родителенгере, ај чаворе иси чаве радујне напе, керген пакетја денген чавенге, чаве нека джа. Али о муј е родителен горо, на не шука раменда од ова избегина ја те джане. Хем трито аети, инне шани еке хуел ебтер, одола со вакергету ке и Мухаммед кај то сои као елчинавдо, амен ленгоро сои качинава. Чачи паске да одола душмања е пейгамберескере, со сине, лендар ни трага на не тар олес ленгоро сои авдиве, али Hazreti Muhammedeskoro ümmeti akateitano, Hazreti Muhammedeskoro candipe o vahiy o Kur'ani akateitano, hem yek aspekti da taro kefser, ko Fahruddin Errazi beševakava, ko leskoro tefsiri, bud alim yakadatu. Čači paske amen dengem tu bud, ukazhinela ko butipa taro alimja, čače avdiveo alimja buttane, ali tragana ne taro pejgambereskele dušmanja. Ibni Ađibe vakerela isto ager ko tesavusko aspekti ko tumačiba inne šanije ke huel ebter, amen tere dušmanengoro soji kakerate bistergele, odnosno teovel činavdo, penela kaj nefseskere zamke ola kaoven činavde, ola večna na ne. Onevsi so vetinela sasi odova ebter. Činavdo. Nanele bereketi. Nanele hayri. Акалеа завршинаја о историско аспекти е курбанестар. О поуке таро историска сцене о тесалвовско аспекти е курбанескоро. О фазилети, о важност таро курбани, па иншаллах састе весте сарине фамилијаја те доджара Teçina, amare,
курбања, хем акава да курбан байрамите на кавале, амаре мангленцар. Mukavatumen Allah eske koemaneti fi emanillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.